Vi ćete moći da odete do te kule, odnosno malo ispod nje, ima staza, evo vidi se gore, i odozgo možete da fotografišete manastir. Vi ćete imati bolje fotografije manastira odozgo nego li mi. Mi možemo i u ovu Justinijanovu kulu, u vodotoranj. I tako se kišnica tu skuplja. Da se ne bi usmrdila, ucrvljala voda, stavljaju se brabojnici kao filter. Brabojnici se stavljaju kao filter. I tu, znači ovo je prva kula Justinijanova. Znači ove zidine su od Svetog cara Justinijana jer je došao oko manastira. To nije bilo i 30-40 godina ništa. Moja kelija je bila iza ovih vrata tamo. Nije to najveći uopšte. Tako da uvijek da imate za bakšiš nešto, ostavite $1, 50 centi. Evo, slava Bogu, Srbija, eto to je. Znači, to je prva ćelija Svetoga Save osvećena. Druga ćelija Svetoga Save, kad mu je Majka Božja rekla da pređe na ovu staru, evo vidite ovdje, pa vidite krst, to je crkva Svetog Ivana Zlatoustog. Pogledajte. Iz ovog ćoška. Tu je. Kasnije je tu napravljena crkva Svetog Ivana Zlatoustog i ova palma, levo, jeste malo duže, možete svetlo, ali to posebno blagosti. Tako da, momci, Lazare, brate, ili se ženi ili u Svetog Savu ili u Svetog Trgovačka. Da, tačno. Ali nemam ja pravo to da kažem, ja sam bio ovdje pa nisam nešto ovdje, tako da, nego ovako. Jesi bio slušenik koji zemlji? Ja sam bio, nisam bio slušenik, ali u pokušaju.